Motoka ya buli kika kyona tugine kutangira miliyoni 3, 5, 10 paka kweyongerayo paka billion. Okay. Challenges tine challenge wadde business ne sente nyingi konkani tufuna mu challenges na muno nk'abantu abakwijaha tukabaha motoka akeraganisa kusasura mu mezi 3 kongo kasanga yazo mu mezi 5 ninga 6 tufuna mu challenge ya mani ninga sundijo atware motoka sente zimuburira zo kunanka konkana ntukikwata mpora twika muheru. Nkole media niyo yonka yo kushanga ebirungi nkebyo. Sekwati Nkole Media vira Nkole Media TV, thank you so much for watching. Asimwe bale kutukunda erizoba twatayayira abakuguza emotoka. One on one ndi naba Roma Motors katugambe ono mugiga atugambire yaba nabasa kutereze motoka hamitwara 5 sebo nakwakira eninya na amazina ne banyeta byona Cleophas. Okay, turi nkaya aha muri mu Roma Motors kanda ni nkoranka manager wa Roma Motors. Okay, Roma Motors mwine motoka ze bei ziti ninga na miliyoni 3 njibona. Motoka ya buli kika kyona tugine kutangira miliyoni 3, 5, 10 paka kweyongerayo paka billion. Okay. Then nimbasa kutwara kibanja mpora. Tukamanyaho kuruga henyini ntukwesiga ntukuha motoka. Haro musingo. Ndanga muntu yonka. Ni mvuge motoka. Novuga motoka nota. Okay. Ogo mwanya gwitu twamara mu bwireki. Itwemerira twamaraho myaka nka 6. Konka mu business turiyo myaka nka 2+. Okay, ekyaturetane kye motoka. Enyawo. Cyo kuhereza abana bari abakateyamba giving back to the community. Nkaba Roma Motors erizoba bingani idi. Na uraonti mwine kimwakora abana. Namazima ine kitwabakorera. Abakwa bana noreba nabo bine part iba playinga mu community yitu. So twayina nito tubagarurize kugira ngo nabo batakaye feelinga ngo bari neglected. So nito twenda tubirize hihi bamanye ngo obubaryoko nitukora ntubafo. Atena Roma Motors tekoma kwata sente kyonka ne yamba nabantu, it gives back to the community. Namazima nkwe kire ntugarurize abantu. Ogomurimo gwo kugaruriza abantu nobasa kuhabura hota abantu abariyo kwa bakutunga kasente bakagumana ko bonko munshaho batahireho abantu nkizo bankeri no manya ntari yaba kuza kunywa obushera ningashi obuhunga bakuza kusibura kantiniyo idi yabo. So advice kiyo ko mugiga ryokwe iwe nko mugiga aine such a business noha advice kya mugiga mtayiwa. Abantu abona bakutureba baryokwe mazima nimbe hanangisiriza akace mugumu kariye n'abagenzi banyu abo kuba ko kugaruriza umuntu niyo mukama kongeraho kihango. Okay. Nkogo murimo nkiwo mu agutwire mu ninga shi manager ne buzibuki ni challenges cye ziriyo mu murimo. Challenges tine challenge wadde business ne sente nyingi konkani tufuna mu challenges na muno nk'abantu abakwijaha tukabaha motoka akeraganisa kusasura mu mezi 3 kongo kasanga yazo mu mezi 5 ninga 6 tufuna mu challenge ya mani ninga sundijo atware motoka sente zimuburira zo kunanka konkana ntukikwata mpora twika muheru. Okay. Iwe ari kudiringa ombye motoka ebi naba nyenda gure motoka ni bintu ki byenyine kubanza kuteka ntaka rugiro muka na nakasente kanje ndi kuzagure motoka neme kutomera ni haba hariyo muntu ariyo ko ari kutureba ari kwenda gure motoka konka ashanga yatomi. Ate cyo kubanza kintu bashaba munonga wazagura motoka address ni kikuru munonga ubanzo manye motoka ejinaza kujiyankai
aba bantu bunkuza kuguraho motoka mu business bamaziremu bwireki ekya kabiri in case je motoka yafuna mu buzibu ino muntu kubasa kwirukira je motoka nkajihaha yafuna mu buzibu obunobu nyamboti noti so ati chinku basaba munonga baza kugura motoka banzo gure motoka yo kumanya naza mwanya ogunogu aba bantu business bagitwiremu harimo bafere motoka no yakwanga nimbasa kugigaruza ibampindurire ningasi utatomera abayayo mu muhanda akakuyaho senda akakuletera motoka kaba wayikariya bakagikwata so naimbe hanagisiza munonga mwaza kugura motoka muronde address mukumanga motoka twagihaha na haba mu kizibu ningigaruza yo nibampa mwindisho. Abantu bingi nibakira complaining nti bija omubibanda by'emotoka nkebi nibakira kubaha emotoka ezine oba ni gearbox obumwembu nebeyine kwekoziremu hati ekyo no kigamba hoki ntebyoma mbone tubakukira kutrustinga ebintu byokumbara ninga sho mbyaro nibagira ntuza Kampala tekyo kubanza mbara nibasera ekya kabiri nibatuhe ebintu ebitari byo ninyenda at least yorobye mu murimo ogwo gurongose nibakweto kurongosa ninga shi okugutukuza munonga hati ekyo kubanza kinkuhabura abantu waza kugura motoka ronda abantu abakumanya by'imotoka ugende nawe kandi ekindi ronde makanika habo kubita omuntu yija kugura motoka ntumwikiza alete makanika we amukeberere buli kimwe cyone cyarukwenda kukebera bali bonka baze no muturayi bamana turayi de naize mu office akumariza gukora kigura motoka konka wagenda wenka otina bakugu nzwanjimanyisa ngo nubasa kuguza motoka efire engine ninga sijya boss akujanga nobota kubyetegereza nawe cyo mugwe mugende nabakugu ugende na makanika akukeberere motoka yawe akukakasengeje motoka yi watwara ni inkuru konka harimo ekineki cyo gukora ugende no kimanga motoka naza kugigura sente niza kongeramo miliyoni ninga mitwara 5 motoka za line. Okay. Tukhendera ragira abantu Roma Motors yekushangwa hamwe no muramwa gwanyu. Ati Roma Motors abakutureba mwena nesangwa muri Mbarara City. Wano tora Kabale Road waruga University ini haro mitazi nche munonga utakayikira junction ekuza Bushenyi Ibanda Kabale Road turi ya main henyini esimu zitu za director 772894961 ninga se yateru 0752 548390 so nawe cyo ntubakira abakibanja mpora muje mutware motoka mwevuge mu ruga Kampala kujya Kampala nibaguza sente nke nitwe ntuguza sente nke guza be ya Kampala yenyine. Okay nyawo kari we bari mnonga wasigaro ryoha andi byo na Cleophas manager Roma Motors. Okay, thank you so much. Nkole Media TV we bare kutureba twaba turi naba Roma Motors nibakugira ntija wetware motoka ka sente kache na nemtwara 5 no ija no tunge motoka. Until next time, bye bye. Nkole Media niyo yonka yo kushanga ebirungi nkebyo. Sekwati Nkole Media vira nkole